once again. right muhawe ikaze mwese abakoze subscribe kuri YouTube channel yacu muri abagaciro cyane. Ubu ngubu rero inkuru igezweho ndetse yanavugishije abatari bake nkuko tubikesha ikinyamakuru umuryango.rw nuko cyanditse inkuru igira iti virusi itera sida birangiye ibonewe umuti wa burundu. Ubuvumbuzi bwari buteganyijwe n'amamiliyoni y'abantu babana n'ubwandu bwa virusi itera sida bwagiye hanze ndetse bwemeza ko ushobora kwica burundu utunyangingo twose twanduye virusi ya sida. Ibi bibaye mu gihe kandi n'ubundi ubushakashatsi bwo gushaka n'urukingo rw'iyi ndwara bugikomeje. Iyi rero ni inkuru nziza ku banduye icyorezo gihitana uwo kibonye kandi gishegesha vuba ubwirinzi bw'umubiri w'umuntu. Mu cyegeranyo cya ONU-SIDA giheruka kigaragaza yuko abantu barenga miliyoni 36 n'ibihumbi 900 babana na virusi itera sida ndetse abarenga miliyoni 1 n'ibihumbi 800 banduye umwaka ushize ndetse n'abantu ibihumbi 940 bahitanywe n'iki cyorezo mu mwaka wa 2017. Ikindi nuko 58% by'abantu bakuru banduye bose ari abagore ndetse abagera ku bihumbi 6,600 bari mu myaka hagati ya 15 na 24 kibahitana buri mwaka. Kugeza iki gihe ubuvumbuzi bukoreshwa ni bumwe nabwo butarandura burundu virusi mu mubiri w'uyirwaye, ariko ubuvumbuzi bushyashya bwitezweho impinduka nyinshi mu gihe kiri imbere. Abashakashatsi bo muri kaminuza ya Pasteur mu Bufaransa nk'uko bamaze kubishyira ahagaragara babashije gukora umuti ushwanyaguza utunyangingo twose twanduye virusi ya VIH, bikagaragaza ko ari igitangaza kuko ubuvuzi bwari busanzwe bwari uburyo bwo kugabanya ubukana bwo gukwirakwira kwa virusi mu mubiri. Ubwo buvumbuzi bwemeza neza uburyo bwo guca burundu virusi iri mu mubiri habanje gushwanyaguza uturemangingo twayo twishaga umutwe umurwayi. Nk'uko umuvugizi wa kaminuza ya Pasteur yabitangaje ati ubuvuzi bwariho uyu munsi ni ubwo kubuza gukwirakwira ku muvuduko munini wa virusi VIH, ariko ntibwayisohoraga mu mubiri, ahubwo yagumaga mu bikono by'ubudahangarwa bw'umubiri yashwanyaguje akaba ariho yihisha. Ubusanzwe VIH igabanya igitero gikomeye ku turemangingo tw'umubiri w'uwayanduye, ubundi igatungwa no kunyunyuza imbaraga mu mugiri kugira ngo ibone uko yororoka vuba vuba. Abashakashatsi bifashishije uburyo bwa gihanga bwo kugabanya no kororoka virusi babashije kugera aho bashwanyaguza ubwihisho bwa virusi mu mubiri w'uwayanduye, ndetse icyo gikorwa gikomeye nicyo cyatanze icyizere gikomeye cyane cyo kubasha kurandura burundu virusi ya VIH mu mubiri w'umuntu. Nk'uko rero mubyumva, urumva ko abantu nyine benshi cyane bibazaga batese mu by'ukuri ayo makuru niyo abandi bakavuga ati ni ukubeshya. Ngira ngo ahangaha mubonye